Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Muri boteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 11 z'ukwa karindwi. Abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko batahuye ubwandu 25 bw'indwara y'ibihara bituruka ku nkende izwi nka monkeypox inyuma y'icyorezo mu burasirazuba bw'umujyi wa Goma. Perezida wa Kenya William Ruto yirukanye abagize guverinoma ye hafi ya bose, yasigaje gusa Vice Perezida na Minisitiri w'Intebe. Frank Habineza mu Rwanda wamamazwa n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yahakanye amakuru avuga ko ngo akorera mu kwaha kw'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR. Hari n'ikinamico runana muri aya makuru abona nini Iradukunda. Ikaze ku makuru arambuye. Duhera muri Kenya aho Perezida William Ruto yirukanye abagize guverinoma ye hafi ya bose. Vice Perezida na Minisitiri w'Intebe nibo bonyine bagumye ku mwanya wabo. Mu ijambo yavugiye kuri televiziyo, Ruto yatangaje ko ashaka ko guverinoma ye igabanuka mu ngano kandi igakoresha amafaranga make. Inkuru ya Richard Kago muragizweho na Jacques Niyitegeka. Uku kwirukanwa kw'abagize guverinoma kubaye nyuma yaho Perezida Ruto yisubiyeho agahagarika gahunda yo kongera imisoro yakuruye imyigaragambyo muri Kenya mu kwezi gushize. Abantu barenga 30 barapfuye, abandi babarirwa mu magana bakomerekera mu bikorwa byo kozanyaho hagati y'abigaragambyaga n'inzego zishinzwe umutekano. Kuva icyo gihe Perezida Ruto yavuze ko amafaranga leta ikoresha azagabanuka kandi n'inguzanyo zayo zikiyongera, ariko yakomeje kotsa igitutu kugira ngo avugurure guverinoma ye yagiye ishinjwa ruswa n'ubuyobozi bubi mu bayobozi bakuru. Mu nama yagiranye n'abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe mu cyumweru gishize, Bwana Ruto yabaye nk'uvuga ateruye ku masezerano ya politiki agamije gushyiraho guverinoma y'ubumwe. Moscow yasubizanyije uburakari ibyatangajwe n'umuryango wa OTAN wasezeranyije Ukraine indi nkunga ya gisirikare. Ibintu byatangarijwe mu nama nkuru y'uyu muryango iri kubera i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dmitry Peskov, umuvugizi wa Kremlin, ibiro bya Perezidansi y'Uburusiya, yabwiye abanyamakuru ko ibi ari inkeke zikomeye z'umutekano w'Uburusiya kandi ko Moscow izasubizanya ingamba zo kubica intege. Yatanze impuruza ko ngo ibikorwa bya gisirikare bya OTAN biri kwegera imbibi z'Uburusiya. Dmitry Medvedev wahoze ari perezida w'Uburusiya we yakoresheje imvugo ikarishye kurushaho, avuga ko byasezeranyijwe na OTAN ko kuba Kyiv izawujyamo ari inzira idasubira inyuma. Medvedev yavuze ko yizera ko ibyo bizatuma Ukraine ngo izimira cyangwa OTAN cyangwa se byaba byiza bikazimirira rimwe byombi. Taiwan iravuga ko Ubushinwa bwagurukije indege 66 z'intambara hafi y'iki kirwa mu masaha 24 gusa. Perezida wa Taiwan Lai Ching-te yavuze ko ibi byerekana ko Beijing ari intambamyi ya demokarasi ku isi. Mu gihe cy'imyaka mike ishize, Ubushinwa bwongereye ibikorwa bya gisirikare hafi ya Taiwan mu gutsindagira ibyo buvuga ko butegeka iki kirwa gifite ubutegetsi bwite bwacyo. Ubwato bw'intambara bw'Ubushinwa buri kurangiza imyitozo ya gisirikare mu burengerazuba bw'inyanja ya Pasifika. Uburusiya nabwo kandi buri muri imyitozo. Tujya mu Rwanda aho Frank Habineza wamamazwa n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yahakanye amakuru avuga ko akorera mu kwaha kw'ishyaka riri ku butegetsi. Cyakora ashimangira ko adashobora kwifatanya n'abo yavuze ko abashaka gusenya igihugu. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Habineza yavuze ko yiyemeje kuvugira abaturage nta gutinya, ndetse ko hari n'igihe yagiye ahura n'ibibazo kubera kuvuga ukuri kutifuzwa. Avuga ko ibikorwa byo kwamamaza byagenze neza mu gihe yaganiraga n'abanyamakuru, ariko ko ngo hari naho yabangamiwe n'abategetsi bo mu nzego z'ibanze. Inkuru irambuye n'umunyamakuru wacu i Kigali Jean Claude Mwambutse.
Mu kiganiro yahaye abanyamakuru mbere y'uko ibikorwa byo kwiyamamaza bisozwa, Bwana Habineza yavuze ko yabonye impinduka mu myitwarire y'inzego z'ubutegetsi, ngo ahenshi yakiriwe neza, cyakora ngo hari n'ahandi hake yabangamiwe n'inzego z'ubutegetsi zikemera ko hiyamamaza n'ishyaka riri ku butegetsi mu gihe kimwe kandi ari we wari wahawe uruhushya mbere. Muri iki kiganiro yavuze no ku bamushinja ko yemeye kujya mu kwaha kw'ishyaka riri ku butegetsi, ko atari ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko we abivuga. Kuri aba, Habineza avuga ko ijoro riba wariraye. Ngiye naje kuvugira abanyarwanda, mushaka kunyirukana ibyo bitekerezo muzabizire nta kibazo. N'igihe ejo bundi ivuga ko impunzi zo mu Bwongereza byari binkozeho hafi kwirukana mu nteko, tuba turi ku muriro, abantu badashaka ko tutangaze tuvugira abanyarwanda. Noneho birambabaza cyane, mwebwe abo tuvugira mukaba mukinyuma mushaka kuduca intege. Abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside bashaka kudusubiza mu macakubiri, bashaka kudusubiza mu curaburindi, nibo baba bashaka ko dukora politiki yo gusenya. Iki kiganiro cyavuze no ku mubano w'ibihugu by'akarere, aho u Rwanda rurebana n'ingwe na bimwe mu bihugu birukikije, kugeza aho u Burundi bwafashe icyemezo cyo gufunga imipaka impande zombi zisangiye. Kuri iki kibazo Habineza avuga ko hari umuti agifitiye. Icyo tubushaka cyane cya mbere ni uko nta mupaka n'umwe agomba kuzongera gufungwa. Turifite gahunda yo kuba twasinya amasezerano mpuzamahanga ahoraho, kuyo nta gihugu na kimwe kizongera gufunga umupaka n'igihugu kindi cyo muri East Africa Community. Iyo noneho bamaze kuganira bakumvikana, ayo masezerano agomba kuzajya yubahirizwa. Niba batayubahirije hazajya habaho nibura ingaruka kuri icyo gihugu cyubahiriza amasezerano. Habineza umaze kugera mu turere 26 yiyamamaza kugeza ubu, avuga ko yabonye impinduka mu myumvire yabo asaba amajwi, ngo hari aho yatunguwe n'abantu benshi bitabiriye ibikorwa bye byo kwiyamamaza. Habineza akavuga ko yumva azabona amajwi menshi, ndetse akaba yiha amahirwe angana 55% yo kuba yatsinda aya matora, ndetse n'umubare w'abadepite b'ishyaka rye ukaba wazamuka cyane. Urwego rureba ubwirinzi bwa gisivile muri Gaza rugenzurwa na Hamas ruravuga ko imirambo 60 yatahuwe mu karere ka Shujaija i Gaza nyuma y'uko ingabo za Israel ziviriyeyo. Biratekerezwa ko kandi hari n'indi mirambo ihambwe munsi y'ibinonko by'inzu zahiri. Igisirikare cya Israel kitaragira icyo kivuga kuri ibi bintu, cyatangaje ko ejo hashize kuwa gatatu ko cyarangije ibikorwa bya gisirikare i Shujaija, ariko ko kibikomeje mu bindi bice bya Gaza nyuma yo gutegeka abaturage kuva mu ngo zabo. Byitezwe ko abahagarariye Israel mu biganiro byo gushaka agahenge mu ntambara ibera i Gaza bari bwerekeze i Cairo mu Misiri kuri uyu mugoroba mu bindi biganiro nyuma y'ibyabereye muri Qatar. BBC Gahuza Miryango tugeze ku isaa 11:37 London muri studio za BBC, naho i Kigali mu Rwanda ndetse n'i Bujumbura mu Burundi ni saa 12:37. Turagaruka mu kanya nyuma y'akaruhuko gato cyane. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko batahuye ubwandu 25 bw'indwara y'ibihara bituruka ku nkende izwi nka monkeypox. Ni nyuma rero y'icyorezo mu burasirazuba bw'umujyi wa Goma bwagaragaye mu nkambi y'abakuwe mu byabo n'imirwano ikomeje kuyogoza ako karere. Inkuru ya Richard Kago murayizwaho na Yvette Kabatese. Abayobozi ba Kongo bemeza ko uyu mwaka abantu barenga 11,000 banduye icyorezo cya monkeypox cyangwa ubushita bw'inguge, naho abahitanywe nacyo barenga 400. Ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi mu by'ubuzima Igoma kivuga ko ibipimo by'ibanze bigaragaza ko iyi virisi imaze igihe muri ako karere. Ibihugu bituranye byatanze amabwiriza y'ubuzima kuri iyi ndwara. Mu 2022 ishami rya Loni ryita ku buzima ryatanze impuruza ku buzima rusange kubera icyorezo gikomeye cya monkeypox cyangwa ubushita bw'inguge. Abayobozi b'umupira w'amaguru ku mugabane wa Amerika y'Epfo bamaganye cyane urugomo rwagaragaye hagati y'abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Uruguay n'abafana ba Colombia. Byabereye mu irushanwa ry'igikombe cya Copa America. Amashusho agaragara yafashwe muri uyu mukino wa kimwe cya kabiri mu ijoro ryakeye yerekana abakinnyi benshi ba Uruguay baterana ingumi n'abafana ba Colombia. Umwe mu bagize uruhare muri izo mvururu mu mukino wabereye mu mujyi wa Charlotte muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo na rutahizamu wa Liverpool Darwin Nunez. Bagenzi be bakinana bavuze ko bahangaye aba bafana ba Colombia mu kurinda imiryango yabo. Nunez nta kintu arabivugaho, ariko Uruguay yatsinzwe uwo mukino 1-0. Colombia ikaba rero izahura na Argentine mu mukino wa nyuma ku cyumweru.
tukiri mu mikino ariko noneho mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'uburayi cy'ibihugu Euro kibera mu Budage, Ubwongereza bwaraye bubonye tike yo kujya mu mukino wa nyuma yo gusezerera Ubuholandi muri 1/2 ku bitego 2-1. Bukaba rero buzahura na Espagne ku cyumweru. Inkuru irambuye tubaza umunyamakuru wacu Yves Bucyana ukurikirana imikino i Kigali mu Rwanda. Umutoza w'Ubuholandi Ronald Koeman yanenze ikoreshwa rya VAR, avuga ko yangiza umupira w'amaguru. Ni nyuma yaho Ubwongereza buherewe penalty itavuzweho rumwe mu mukino wa 1/2 hagati yabwo n'Ubuholandi. Iyo penalty yatewe na Harry Kane yinjiza igitego cyatumye Ubwongereza busubira mu mukino nyuma yo gutsindwa 1-0. Amakipe yombi ahita anganya 1-1 mbere yuko Oli Watkins winjiye masimbura Harry Kane atsinda igitego cya kabiri ku munota wa 90 afasha Ubwongereza kujya ku mukino wa nyuma. Ronald Koeman yagize ati, "Jye mbona itari kuba penalty, yakubise umupira maze inkweto imukoraho. Ndatekereza ko tudashobora gukina neza kandi ibi biterwa na VAR. Kubwe ngo byica umupira w'amaguru." Kapiteni w'Ubuholandi na Liverpool Virgil van Dijk nawe yavuze ko penalty yatanzwe yahinduye imigendekere y'umukino. Ubwongereza bugeze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'uburayi ku nshuro ya kabiri bwikurikiranya nyuma y'igikombe gishize butsindwa n'Ubutaliyani kuri za penalty 3-2. Amakipe yombi yari yanganyije 1-1. Nubwo amahirwe yo gutwara igikombe cya mbere cy'uburayi kuva muri 1988 atamusekeye, Ronald Koeman yashyigikiye Ubwongereza avuga ko bushobora kwegukana icyo gikombe cya mbere gikomeye kuva mu 1966. Espagne yo kuwa kabiri yari yasezereye Ubufaransa nayo ibutsinze 2-1. Umukino wa nyuma uzaba kuri iki cyumweru. Mbere kujya mu runana mbabwira ko Burkina Faso yabaye ikindi gihugu cyo muri Afurika cyashyizeho amategeko yo guhana ubutinganyi. Mu nama y'abaminisitiri, guverinoma iyobowe n'igisirikare yemeje itegeko rizanaca ubukwe bw'abantu bahuje ibitsina. Minisitiri w'ubucamanza yavuze ko iri tegeko rizemera ubukwe gusa bujyanye n'umuco ndetse n'idini. Ubu rizajya mu nteko ishinga amategeko kwemezwa mbere y'uko Perezida Ibrahim Traoré wahiritse ubutegetsi bwa gisivile arishyiriraho umukono. Saa 11:41 muri studio zacu i London, ni saa 1:19 mu Rwanda no mu Burundi, n'umwanya w'ikiramico runana. Duherukanye n'abazungu asabwa guhonora imbabazi, yarazitanze si. Hagati aho umushyitsi utunguranye kwa Pascal n'urunana. Bwakeye Pascal we, Nibizima umva, nibizima rwose Rangwe. Nibizima pe. we ariko rero ntimunkubite ko nabumvirije da, ariko gahunda numvise murimo ntabwo ari bizima rwose. Rangwe, ko mbere wari umuntu mwiza byaje kugenda gute? Nyamukobwa wa Nyese yakwanduje ubwirasi? Ariko bate mukobwa je, kumbwiye iyo gahunda murimo wowe n'umugabo wawe si nziza, iyo umukobwa wanjye bizanye ati. Niwe muntu wanzengereje ugenda urebuzwa akantu kose. Ngaho nawe ishyire mu mwanya wacu. Ubu tugiye mu kiraka kwa Stefano. Mfite uyu mwana mpetse n'abakuru be 2 bacutse. Ubwo se tudasibije muzara ngo asigara barira, urumva najya gukorana abana 3 nkabishobora. Cyakora nkunda ko mukora amakosa muyazi. Nivugiraga ibyashisha kibondo mushaka kuvangamo ayandi mafu. Naho undi muzara sinenzi yuko ya mwana musibije. Twamusibije ariko yarize yahogoye. Ariko se kuko muzaba abandi ko numva nta gahunda ya leta nimwe mujye mwubahiriza kuko patse kotese. Ngaho musibije umwana ishuri. Shisha kibondo babahaye ngo ivura umwana wanyu uri mu mirire mibi mugiye mugiye kuyonona. Ubwo koko mwarabyemeje muzabura mu mashyi mubure no mu mudiho koko. Fuse twayonona gute kandi tugiye kuyitubura kugira ngo izamara iminsi mu cyecu. Sinakubwiye ko Rangwe dana wasigaye yarabaye nka mukobwa wa Nyese. Ubwo agiye kukubwira bimwe abaganga birwa bivugisha ngo shisha kibondo ntivangwa n'andi mafu. None se siko mu nama y'umudugudu bavuze? Gusa umuganga wari waje ubanza ari mwebwe yanavugaga wagira ngo hari yarabazi. Kuko yavuze ko hari abantu bafata shisha kibondo hanyuma ngo bakayivanga n'andi mafu kugira ngo ikunde itubuke. Avuga ko atari byo. Ngo shisha kibondo igomba kunyobwa n'umwana yagenewe ngo kugira ngo imurinde kujya mu mirire mibi. None mwebwe sinzi ibyo murimo. Ibyo se urumva byashoboka Rangwe? Uwo mwana se yaba nk'igikoma cya shisha kibondo wenyine ngo azamanura imvura? Ahubwo mumbarize, ninshigisha igikoma nkagiha umwana umwe abandi nkabareka.
mbohereze iwawe urabagaburira ariko munyumvire njyewe ndababwira ibyo numvise mu nama wa muntu ko kuvanga shisha kibondo n'andi mafungo bitemewe. Ibyo ndabizi no kukurusha kuko wowe wabyumvise rimwe gusa mu nama. Naho njye abaganga babimbwira buri munsi. Icyo nkubaza ni iki? Nimpa umwana umwe abandi nkabima ndabohereza iwawe ubagaburire cyangwa uzampa umuringoti umwe w'ibijumba muri iriya yeze njye nkura ntekera abasigaye. Ntabwo urarangiza kwitegura ngo ujye kwiganara? Ndarangiza ahubwo ntumagende. Fata ayo magi ari mu kibo aho ku ibaraza uyanshyirire Norine. Ngo amagi ari mu kibo nyajyane he nyogokuru? Yanshyirire Norine uta ayo magi nayo nyogokuru ampaye ngo mutekere Migambi. Umbwiye Norine nyogokuru cyangwa uri? Ndagukubita nara. Uransubirishamo inshuro 100. Ni ukuvuga ko aho nahereye se nkubwira Norine utumva. None se ubwo niwibeshye nyogokuru ntiwambujije gusubira kwa Karemera? Oya yubanshyirira ayo magi nta kibazo. Akuzukuru kanjye katangiye kurya. Yabashyire bajye bagatekera igi kazavamo agasore keza gasa na sekuru. Ubwo se Norine arayemera ko yari yabuze ngo ntazagire icyo tumusaba nawe nta kizadusaba? Ibibazo twari dufitanye byarakemutse yamushyira arabyemera. Byagenze gute ko wari waravuze ko utazigera umubabarira nyogoko? Yazanye na Devota n'umugabo we hano bansaba imbabazi nuko nanjye ndacururuka ndabababarira da. Ubu nanjye nigera guterura umwana nta kibazo? Nta kibazo rwose ugenda uterure mubyara wawe umuheke maze mushire urukumbuzi. Norine se nami biryo nabyo nta kibazo nzajya mbirya cyangwa byo nzajya mzanga kugira ngo atazongera kutwita indiririzi? Oya uzajye wirira mwana wa. Ubu nta kibazo dufitanye rwose byose byarakemutse. Nawe yasabye imbabazi iryo zina ntabwo rwose yakongera kuri twita. Yogoko ndagukunze uri mwiza. Kubera icyo uvuze ko ndi mwiza nara? Kuko ababariye kwa Karemera tukongera tukaba inshuti nka mbere. Erega nanjye nakumburaga umwuzukuru wanjye nkabura uko njya kumuterura. Noneho warabivuye kumuterura? Cyane rwose nimugoroba nari muhetse uzi ukuntu kakuze gasigaye kazi no guseka. Nanjye nuko nakerererwa nari kubanza kumuheka. Bashyira amagi rero nuva ku ishuri uze kujyayo umuheke. Nikose burya twakwibazagaho kumbe wowe utuzi. Nanyibazagaho iki se Pascal? Kabonaga werekeza hano tukagira ngo ugiye kwa Rangwida nuko wayobye. Oya ntabwo nayobye nje hano. Ntorere. Simwe ababyeyi bamuzarana kazehe se? Ni twebwe. Nanjye rero ndi mwarimu Kanyabungu. Ninjye wigisha abana banyu ukazehe na Muzara. Rero narinje kugira ngo tuganire ku burere bw'abana banyu ari nabo bacu mbese. Ko sanze tugiye mu kirakase kwa Stefano wa mugabo wera. Niko ye. Wase ntuzagaruka ubutaha? Nanjye rega ntabwo binyorohera kubona umwanya wo kureba ababyeyi b'abana nigisha kuko abari benshi. Ahubwo reka mbabwire mu ncamake cy'ingenza nihute njye mu kazi. Namwe mujye mu kazi kanyu nta kibazo. Kirava dore hakeye amasaha yatujyanye Stefano atadukata. Ntabwo mbatindira. Amasaha yo yagiye. Mbere na mbere rero narinje kubabuza gusibya umwana. Ejo Muzara ntabwo yaje kwiga. Bajije kazehe ambwira ko mwamusibije ngo rere bari umunara. Ntabwo yakubeshye n'uyu munsi ntabwo aza kuko ngiye mu kiraka gushaka icyo barya. Vuga ikindi vuba turi gutinda. Ntabwo bishoboka. N'uyu munsi yasibye. Ndakubwira ngo tubwire ikindi vuba turi gutinda nawe ukaza muri za ntibishoboka. Kidashoboka se n'icyo uretse gucisha ikabutura mu mutwe. Rero reka mbabwire ntabwo umwana yasiba kabiri kikurikiranya ngo byemere rwose. Ikindi rero kinateye agahinda mu cyumve. Ikihese. Ni gute umwana baka ibikoresho by'ishuri aho kubimugurira mukamubwira ngo ajye kwiba iby'abagenzi. None se twari kubikoreyo ko nta mafaranga twari dufite mwari. Ariko ubwo muzi ko mwabwiye umwana ngo najye kwiba iby'abandi yarangiza akiba amakaramu y'abagenzi be. None se kimushinja ni iki? Kwiba se ni byiza. Oya. Abandi bana bazajya bamwiba we yicara rebere nk'aho amaboko bafite we yacitse. None se Pascal ndakumva. Niba ushyigikiye umwana wawe ko atangira kwiba akiri muto ubwo urumva hazaza he hazamera hate? Maze rero wa mugabo we mbere yo kuvuga amatakaragasi yose ugomba kumenya uko tubayeho. Twe turabakena nta mushahara w'ukwezi tugira nkamwe abarimu. None se kuba mukenye nibyo byatuma mwima abana banyu uburenganzira bwo kwiga mubasibye uko mwishakiye munabatoza ingeso z'ubujura aho mwakabagura ibikoresho? Cacaka se mbanze mvuga dora hani wanjye. Umwana asibije n'uwanjye ahazaza he uvuga se we hareba. Ahasigaye rero haguruka ugiye ujya nta mwanya mfite wo kugutaho kandi niba utanyuzwe ujyana ikirego ku kagari.
uragiye se? amafaranga yo guhara ku kameza ko mu cyumba. Ntabwo ari amafaranga yo guhara ariko nkubaza. Urashaka kumbaza iki se? Ndashaka guha imboga nkushyirira Nyensi nabonye azikunda cyane. Izi mboga nziza gutya wasikwehera. None se nawe ugiye kumbaza aho nazikuye kandi tumaze iminsi tuzirya? Mbona ndya imboga simba nzi aho wazikuye. Nako mbaze ko waziguze. None se nkagura imboga narangiza nkaziha Nyensi uwashye murusha amafaranga? Nibyo byanyobeye nyine cyangwa nizagutumye nguze kumugurira. Reka da, hano munsi ubwo nahinze umurimo w'igikoni kugira ngo tujye tubona imboga tutarinze kuzigura. Yamaye nka data. Ubizi imboga nizeze mu murima wacu? Ntazo ujya ubona no munsi y'urugo se? Nzibona ryari Senadi. Ese wagize ngo umwuga wo kogosha n'umwuga y'u Rwanda? Nukubyuka ugenda ukagarurwa n'igicuku. Ahubwo urebye nabi. Naho utaho wahibagirwa ndakurahiye. Nuko bimeze rero imboga nizeze mu murima wacu kandi nyinshi cyane tutazitanze zapfa. Yewe, icyakora urantunguye pe. Ntabwo numvaga ko mu bintu wakora n'ubuhinzi burimo. Kubera iki se? Nagufataga nk'umuntu wisonga itakwiteza ibitaka ngo urahinga. Niba ibyo rero numa amahirwe yo kugumana nawe uzakomeza gutungurwa cyane rwose. Oya, uri wa mbere rwose ndagutinya. Urakoze cyane. Hanyuma sa Nyensi mwavuganye kuza kumuha imboga? Ubu se ni Karera? Ni Kareda. None se ntiwajya guza ugasanga nagiye kwa muganga mu kazi? Ahubwo naringize ngo uyu munsi wakoze amanywa kuko sinjya mpfa kugusanga niyo wakoze ijoro. Niyo mpamvu mvuga ko uyu munsi mutashye kare. Ahubwo wowe ucunge ko utakererewe kuko twe dutashye amasaha yageze. Yewe reka nkwakwanye ngende ntakererwa titirera kamerera nabi da. Ariko se byibuze wiriwe neza? Niriwe neza. Wagize umunsi mwiza cyane. Yewe ko nabyutse se nkajya mu kazi nk'uko bisanzwe nkaba nkarangije ubwo sinagize umunsi mwiza. Ikibazo cyawe nuko utajya ujya ahagaragara. None se mbaho nijayishatana? Yewe bijya gusa nabyo. Dore uburaje uhita ujya mu nzu wifungiranire mu uzasohoka ejo ujya kwigisha uve yusubira mu nzu kwezi gushira ukundi gutahe. None se ko nta mugabo ngira singira umwana yewe singire n'umukozi ngo turaganira. Urumva ntagiye mu nzu yanjye ngo nteke ndye nakora iki kindi? Ariko kuganira aho ubaye ushaka ko abantu bakuganiriza. Urabeho Tana kambanze numva uyu muntu icyo ambwira. Yes Green. Umeze Tereya? Meze neza. Nawe se umeze neza sha? Nta kibazo ndaho ndi muzima sindwaye ubu ndangije akazi mbese muri make meze neza. Cyakora ndishimye pe. Ntabwo wabasha kumva ukuntu nshimishijwe no kumpamagaye. Ni ubwa mbere ngo uhamagaye se? Si ubwa mbere ariko uyu munsi niwo mpamagaye ugiye gusubiza icyifuzo maranye iminsi. Ahubwo reka twe kumara umwanya butongera kutwiriraho. Mbwira aho ngusanga se mpite nitegura vuba ahubwo nze ntagukerereza. Aho nsanga uje gukora iki? Kuko mana ntugiye kumbwira se ko uyu munsi dufite umwanya noneho twasohoka? Oya biriya nzabanza mbitegure neza. Ubu nari nguhamagaye kugira ngo nsobanure ibintu wambwiye kare. Kare se nakubwiye icyo uretse kugusaba ari amahirwe yo kwemera tugasangira. Humurerega fagitire niyanjye kiri. Oya ndabizi ufite amafaranga nta kibazo cya fagitire wagira ariko banza umbwire. Ko kare wambwiye ko nkwigiraho urutare. Kukwigiraho urutare warushatse kuvuga iki? Ese ubwo ibintu byose twavuganye icyo nicyo cyagusigaye mu mutwe gusa? Nicyo pe. Nibaje ntese bishatse kuvuga ko ngira ubugugu. Ese ndacecetse cyane. Ese sinzi gutera urwenya nk'abandi basore. Mbese nyine nakomeje kubyibaza biranyobera. Ndavuga nti ndaza kubaza rero icyo yarashatse kuvuga. Nyine Kiri sinzi uko wabifata ariko kuva umunsi wa mbere nakubonyeho numvise ntazi uko mbaye muri nge pe. Ngaho rero. Wari ugize ubwoba si warababaye warishimye habaye iki? Urumva nawe reba umuntu w'umukobwa kugira ngo abone umuhungu nyine yumve. Nakoreka mbireke wenda si cyo gihe cyabyo. Oya wambwira Reya. Nanjye nkamenya ibyo ari byo kuko ntibisanzwe kumva umuntu abwira undi ngo n'urutare. Ubundi sekiri kuki unyima umwanya wo kongera guhura nawe ngo tuganire imbona nkubone numve n'iryo jwi ryawe ryiza turebana. Eguko none se izi mboga nziza gutya waziranguye Nadi? Ntabwo naranguye mujye izi nizo nejereje. Karabaye wowe se wahinze mbahe Nadi? Birebire birimo byo Patrick byose se wabura aho uhinga imboga koko mujye. Ubwo atari zo waranguye rero ndafata imifungo 2 ariko nzakwishyura ku cyumweru. Ubu nta mafaranga mfite. Umva fata imboga utekera abana ntabwo ndimo kugurisha. Nizo nzaniye se Nadi? Cyane rwose. None se ko arizo nejereje mu murima wanjye kandi zikaba ari nyinshi cyane nyine Patrick tutaziye ngo tuzimare kuki zapfira ubusa mu muntu kandi mfite inshuti zazihaho. Si byo se ratasha. Urakoze Nadi. Urakoze pe. Kandi rwose n'ukuri Nadi courage. Urakoze. Ntabwo nanizi ko wafata isuka ngo uhinge. Gusa bya Yesu kirafuna.
iravunira akagenda yonyine tu ni uko mfite gahunda nshaka kugeraho naho ubundi guhinga si umwuga wanjye pe. gahunda si tumuhinga imboga nyine ndashaka kwemeza Patrick ko ndi umugore uzi gukora n'isuka nayifata ngahinga. hanyuma se hanyuma yashoboye gukora kariya kazi kanjye ikamuvamo akabona ko ndi umugore wakubaka urugo. ubwo byakorohora arega umenye ko uretse ko n'akariya kazi ujya ukora Patrick umusha imyaka myinshi. aha ibyo bimparire yewe nzari intege nke z'abagabo ziba Patrick nzamuryoshya aryoshya ku buryo bizarangira ari we unyisabira kumubera umugore byemewe n'amategeko. ibyo ni uko bigoye Nadine. biragoye ariko birashoboka mujye nk'ejo bundi nacunze ndi mu gihe cy'uburumbuke ndamusindisha akarahava tugiye kuryama ndamujijisha yibagirwa gukoresha agakingirizo akoreraho. ubwo se uriya mwararyamaniye yawe ntiyaguteye inda Nadine? simbizi nyine ndimo nasenga nawe nsengera bibe byaraciyemo kuko ndamutse mutwitiye kwishama neno byaba birangiye sinaba nkivuye iwe. gusa amase ko bitihishira humura nyuma y'ukwezi uzaba wabimenye. sha mfite amatsiko menshi ntabwo nategereza ko ukwezi kushira ngo ndebe ko mbona imihango ejo nzajya kwipimisha ndebe ko bimeze maze nkagira imana ngasanga byaraciyemo we nahita ntangira kugenda negamye nya ariko mana ubwo se ugize ibyawe ugasanga umutego warafashe ubusa. uyu mugambi wa Nadine uzamuhira Patrick aramutse abumenye se hacura iki naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu runana. mbere yo gusoza amakuru reka manza nkwibutse n'ukundi ushobora kumva ibiganiro bya BBC. BBC gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke kompyuta mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga ubu biraboneka kuri podcast. ja ku rubuga rwa BBC gahuzamiryango arirwo bbcgahuza.com urondore ahari podcast. amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. taramana ibiganiro bya BBC gahuzamiryango kuri podcast. nibarebwo gitangirana natwe rero nakubwira ko abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko batahuye ubwandu 25 bw'indwara y'ibihara bituruka ku nkende izwi nka monkeypox. akaba ari nyuma rero y'icyorezo cyatahuwe mu burasirazuba bw'umujyi wa Goma. naho perezida wa Kenya William Ruto yirukanye abagize guverinoma ye hafi ya bose asigaza gusa vice perezida na minisitiri w'intebe. ibi biganiro byawe birowe na Nina Iradukunda twafashijwe na Chris Hanson. igenda Prudence Nyumva wakoze gusangira umugoroba wawe natwe na hejo urarajyana.